Serakan tingkap. Yes. Yudhistira sampun rawuh. Inggih. Carita yang titiang nemangkin mekadi linggih ide Sang Prabu Darmo kocap nemangkin ide sampun prasido rawuh. Reng swarga nyelabongkot yukti mekadi sepengrauh Sang Prabu Darmo punika iri kering swarga meduluran antuk angge sariran idene dan kepanggung semeton nanging disampuni de Sang Yudhistira rawuh ring swarga Dewa Ratu nenten pisan wenten kacundukang punika semeton idene dalari doa Sang Drupadi asa punika naler nenten wenten kepanggihin Rabi mekadi Nidyah Drupadi mawianan rarisna kona reh nenten wenten kepanggihin punika sekancan semeton idone nike kemawinan ido mapitaken sane mangkin reng yang indro matur rare nemangkin mapitaken Sang Prabu Darmo majeng ring linggih ide Bathara Indra sawuren pataken ingsun singe pakulun yang Bathara aratu Bathara Indra pidaging mamitang lugra inayang saurin daging pitaken titiang aratu dia jogena Sang Drupadi ianing unteng pitaken titiang ratu ring jije ke menawi megenah Sang Drupadi nike sanitakenang titiang ratu miwaksang catur Pandhawa rauhing nyaman tiange papat Sang Catur Pandhawa nike takenang titiang ratu napike mapalo bece rehipun nenten panggihin titiang napi keipun baik-baik saja napi ipun dalam keadaan sehat walafiat asa punika pitaken titiang ratu
punika takonang titiang wantah sekadia sapunika daging atau tanyaan titiang ring singgih iratu siang yang Indro rare senyawe wow mandeg daging pitaken sang Yudhistira sekadia sapunika nemangkin digelis nyawis ide yang Indra. Yuk apa? Docening warati kanton uduh cening Darmo wangsa dewa kene nah cening pengidih bapune tekening dewa do dewa basurati do dewa nu perhatian anak ibuku dewa reng sameton cening sami doi dewa nung eling dewa tekening nyaman dewa ni ento makejang cening dan dado semaparisola jen king awinang kekedo sawireh sing dadi buen idewa mapi dab-dab buku kekedo Kadi solah kejatamu ugi sawireh idewo jani na ado di swargan aturan hidup di swargan beda aja di jagat sekalo etika hidup di jagat sekalo gitu masih sing patuh tekening dini di swarga cening were karmo palo wanda cien ke ane ngeranayang ane dadi jalaran sing jadulen nyintu dewo sang Prabu Darmo tuah asil perbuatan pale karmo do ane dadi jalaran nah Gadot tengiring lampah kamule idewa mai ke swarga sing jetut ben kesugian sing jetut ben ane madan tanah etar-etaran ane gelahang idewa di lemah kewalo ane ngetut idewa mulih kemai ke jagat ni skala tuah hasil perbuatan idewa ni dugas idewa hidup di jagat sekalone ya kabian yang agni ngendiak menyang inggih cari tayang ne mangkin mekadi lungguh ide yang agnib dewa ratu kelintang kabinawo pisan ngendih ngeredep suwabawan Indonesia dia geler
ngandika nuli ledang ne mangkin ide yang agni ngeruntuhang penganik ke dab-dab penganikan Indonesia sang jantan Pandawa uduh ne kecening ajak makajang idewo bapo sing buin tandruh teken idewo subo pasti kecening sang Pandawa tenenan yang agni tua kebapo doi dewo tandruh tekening bapo cening bapo sing jadolen bapo yang agni teke jani tekening idewo ngasang alas kandawang uni mirip-mirip idewo makajang subo pedas nawang ada keunuke ipidan bapo yang agni ane nunjel alas kandawone toketo cening dong pirang waraku riang cening sami sake walau pengidih bapo tekening cening ngajak makajang sepetekan bapo ne teko tekening idewo melahang bani dewo madingehang sapeluir pewarah-warah bapo tekening idewo